إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم من ميدو واحدك مجيفا وموضوع كي زوان كم دورو حقيقة زوانكما مدوغا ألغون من ديني نظركم دكن جين بتا عامكو دنيا کا انسانوں دنيا کا حياتا انسانوں اللہ سبحانہ وتعالی دبا فوا آشیگنڈوگے نیومتا دی کنکما مدوغا میستکن دکے مندا گتابے لبيت الزتر يا أخون لبيت الزتر يا أختون كيد قرآن الله سبحانه وتعالى إنسانك حياة يتبع ورمثال تلكم بيان كرباف حياتك إكيك مرحلات كدت كرا حياتك أول من كيد قرآن بلالي مفنانه قرآن الله سبحانه وتعالى بيان كرا فمثال تككي أقول من لولف فن أقول من أدوية أقول من إيجا هيفة وني أقول من تجربة كروي ذاتك مثال تك مثال के बेनुमा की तेबा में हम मेवनी इच्छक दंड मनोगे मेवनी इच्छक अडुवे नोगे मेवनी इच्छक फेने नोगे මෙවැනි කව තිබෑමෙ හුන් කුරමෙන් නොහේ එමිම ඒ තිබෑමෙ හුන් දන්න කන්තත්තකක ගුළුවාව ඒ මිසාලුන්නේ මිකම්බස් මිහුරි මේගොත බයන් කොද්දන මිසාලු ගමානට එමිම කීත කුර්ආනුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානක හයාතුක මිසාලු ජස්සාෆනි මි සුවාන් දවරුග සුවාන් කමුගේ මිසාලා ज़ुआंकम के मिसाला एम्मे गुले को तक अदी दुनिया के हयातु का इंसाना के उम्र की इंसाना के उम्मीद की मुस्कुली वाचन माने कि एना अबदुस एना के विष्णुमा फिकुरा ख्यालातु का एना अबदुस दुनिया का हुरुम दुनिया के ज़ीनत तरीक़म दुनिया की तरक्किया तौज़ीब दुनिया लिबन जे मिंबर मी विष्णुवकी मुस्कुलिवे दायचनु एना दुहे दुहा का बेनु मणि आम मुसोलो को इंसान एद्दोहं अने दुहा ए गहरु अने गहर एना के दुनिया के हयात का उम्मीद दानी अबुदस एक कुरिफड़ा एकी दिमदिमाला विस्ना एकी गग्गम होदा तिवन्ने मेहर फुदिजे तिवन्ने मेहर वेज्जे तिवन्ने दुनिया दाम फे मेहरी එහෙන් ඒන විස්නානි ඒන මරු තම්මච්ච එරිම හිසම් ෆරින්දි තිවන්න මෙහර මරවණේ කයගොනේ මදෙන් එගොත විස්නානි එහෙන් නූනිය අව කොම්මෙහ කුස් විස්නානි ඒනක හයාතුගා කුරියද්දේ හොරි කොළකොළා මගුතක ඇච්චසේන විස්නානි එන් උසූලකුම් බලා ෆියා මේ ගෝහෙන්නු එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියේක අගම ලබ්වා ෆවනි ඒ දුනිය හේගොතුගා ආරාස්තු කොග්ගෙන් ඒ හේගොත්තකුම් ධර්මයා සවාබ හොතමට එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරවා ෆේ කෙබෑමි හුගේ මීහෙක් අතුගා ඉන්දානේ දඬිබුරි ඔබ්වා දුනිය ඛියාම බියස් මානේ කි තාල පිරිෆු මෙලෙවනස් එගස් ඉන්දස් එක් මානේ කි මෙහර නිමුනේ කියා දුකොන්නාෂ ඒ අතුගා එගෙච්ච බිම්මති ජහාස් එහෙම දුනිය ආරාස්තු කුරුම් එයි හේගොතුග ආරාස්තු කුරුම කි ඒ ශාරි මක්සද එහෙන්නමස් මස්සලේ කි
e duniya meduga algon men awarabu e duniyege zinettirikama meduga ei hagigi daimi ecchekkama dekigen hagigi faada algon men nagal embege ballawa nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurafani inna ad-dunya hulwatun khadira sahih muslim riwayat hamakashoran duniyeki foni fehi echchek foni adi fehi echchek මේක දෙච්චෙක් ගවහක බයකොන එකච්චකේ රහයි අනකච්චකේ මන්සර ෆෙහි අදි ෆෝනි එච්චෙක් මානේක මන්සර වර රිච් මන්සර රීති වීමා ඒගේ රහ ෆෝනි වීමා ඒ මන්සරා ඒගේ රහයා මීහා අලාගනේ එෆෝ හදිස් කරවනි වා ඉන්නල්ලාහ මුස්තඛලිෆ්කුම් ෆීහා අල්ලාහ් වනී තිබෑමි හුන්නා ඒ දුනියේ කංකං හින්ගෙව් එකලාගේ අංගවාෆා ගොත හින්ගෙවම ඒ දුනියේ කංකං තිබෑම හුන්නා හවාල් කරවෆ් ෆයන්දුර කයිෆ තඅමලු තිබෑමි හුන් ඒ දුනියේගේ කන්තත්ත කාමද මි ෆොනි මි ෆෙහි කන්තත්ත කාමදගා තිබෑමි හුන් අමල කරණී කොංගතකත්ව වෙල්ලෙවමට ඉම්තිහාන කරවමට එම ඉන්සානගේ හයාතුගා වෙස් අබොදස් ඒ ඉන්සානා ඒනගේ උම්මීදක මුස්කුලිකම නාදේ ඒනගේ විෂ්ඨමක මුස්කුලිකම නාදේ ඒනගේ දුනියා මෙදුගා ඒනගෙන් ගොලේ උස්තුබක මුස්කුලිකම නාදේ जिस्मानी को तुम एना बरिकशिवियस मिदन्ने भी तसव्वुर गएना होना ए बन्ना अकीद कुरान का अल्लाह सुब्हान व तआला ये मिसाल बयान कुराफनी अलगोन में मागी ने वाहा के दिक्मबरे मा साफ को मारी तो अकीद कुरान का अल्लाह सुब्हान व तआला सूरत यूनुस के 24वां आयत का बयान कुराफनी इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया كماء أنزلناه من السماء दुनिया के अलगुन में गया में तो का नि आशोखों के मिले हयातों के मिसाल की दुनिया के हयातों के मिसाल वाकन कशोरी كماء أنزلناه من السماء उडुम अल्लाह बावाले भी फेने की मिसाल फेंग उडुम बेहते आउ मन फेने فاختلط به نبات الأرض دم बिमुगे ಒಟ್ಟರ್ತಕ ಗಸ್ಫಳ ಎಚ್ಚಿಸ ಎಫೆಂಗ್ ಆಸ್ ಗುಳೋನೀವ ಬಿಮುಂ ಮಿ ಗಸ್ಫಳ ಹೆದೆ ಫೆಂಗ್ ಅವಮಕಿ ಉಮ್ಮಿದ್ ಎಫೆಂಗ್ ಆಸ್ ಮಿ ಗುಳನಿ ಬಿಮುಗೆ ಒಟ್ಟರ್ತಕ ಗಸ್ಗಾಗೆ ಏಯ್ ಸವಂ ಮಿ ಹದಾ ಹೆದಿಗೆಂ ಬೊಡುವನ್ فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام ಎಫೆನುಗೆ ಜರಿಯಾಯ್ ಬಿಮುಗ ಗಹಾಯ್ ಒಟ್ಟರಾಯ್ ಗಸ್ಫಳ ಹೆದಿ नीस्तकुन्नाई जनवारतन कैबोय ओले एकी बावे बावतो दसगा गिस्सा मामला मैया एच्ची हेदि बडो यो गन्नने मिहा कुर्मती ग रीतिवे जीनेत्तरियो दुनिया का हया हत्ता इदा अखदत الارض زخرفها मिहिं गुस बिमुगे रीति मंजर फुरिहमवे एक माने की गसगा गे हेदि बडोवे ए गसगोगा मेवा आला ए गसगोगा मामला मेली दोंबे फक्कावे मंजर गोतुम मिहा अजाब वाफत रीति मंजर यस फायदा गोतुम वर बैवर फायदा या मिहा इंतजार को गोवामा मेवा तरकारी के इंतजार का रीति मंजर के इंतजार का यस इम्मे फहम मिहुरिहा फायदा या कमहुरिहा जीनत के इंतजार के ना हुट्टा हत्ता इदा अखदत الارض زخرفها वज़य्यनत एक माने की दुनिया जीनत तेरे वालिस ये मामला में लिख रीति बगीचा आएंगे وظن أهلها أنهم قادرون عليها نيسابون إكلا بيموغ أهل ورين دندوغ أهل وريا هي كرا حساب الدين تيمن من الدين مي ريتي كما مي فريها مكان تيمن منك إكم كان إكتوغا دبيتو مك كلدانا كان لبيك بي تيمن من ميكتوغا تبيبيني تيمن من منو مت هيفيتني تيمن منك إكغتو ميكان كما मी दरजा गे हिफेट्टि दाने कमक इंसाने कबूल कुरे हिसाब एनागे दंडा एनागे गस्गा गेस्सा हेदि मेवा अड़ा एगा मामला मिलियास मीहा मुले एक्कोंगे मंजरा मत अजाबवे एक एना वरब्बोड गरक्वे गेमिफा हुट्टा वظن انهم قادرون عليها अताहा अमरुना
ليلا أو نهارا تمن رسكلانج دندك بيمك gasgaha gessan maamala meyyan mewa ya tarkariya huriya ach mizine terikam wechessa halakuge azabuge amurful ahiduga فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كشاني فاوا هويتك فدين إيجا إتاد إدانوغا إبسيتش نتن فدين تبرس كلاغ نبي كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون تبرس كلاغ وسنا فكر كرابيك إغتشي آيتك بيان قدم كما تم एक मिसाल है इंसाना ಏನಗೆ ಹಯಾತುಗೆ ದೌರುಗ ಜುವಾಂಕಂಗೆ ದೌರುಗ ಫಕ್ಕಾ ವೆಗುಸ್ ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್ ಮಿಹಾಗೆ ಬೊಡೋಂ ಸ್ಪೇನೋದು ಮೇನೆ ಆಸ್ ಮಿಹಾ ಜುವಾಂಬೆ ಮಿಹಾಗೆ ಅಫಾಗ ಬಾರು ಜಹಿ ಏನಗೆ ನಲುಗೆ ಫೆನುಮಾ ಏನಗೆ ಅತುಗೆ ಬಾರಾ ಏನೆ ಹೆಲಿಫೆಲೆ ಒಳೋಮಾ ಮೆಹುರಿಹಾ ನಿಯಮತ್ತೆಕಿಂ ಆಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಾ ಫುರಿಹಮೆ ಫಕ್ಕಾವೆ ಏನಾ ವೆಫಾರಿ ಫಶಾ ವೆಫಾರ್ಗೆ ಹುಳುವಾ ಒಡ್ದೋ ನಿಫಾರಾ ಅಚ್ಚಿ ಬಂದೆ එයින් විපාරික ෆෑදා හෝදා මිහුරිහා කමෙන් අතුජෙහුනීම ඒනා යද්ද මිකංකමගා දායිමේ කොද්දෙමි හොරේ තිමන්නගේ විපාරේ හලාකුවාන දුහෙ තිමන්න දුනියෙන් දාංජේ දුහෙ නෙක්කා ලගතක ඒන හුට්ට එද්දෝ ඉරේ රේ ෆාණෙද්දෝ ඉරුවරාරුග හුරිහා එච්චේ ඒනා තු බීවෙක මුදාස් බීවෙක දනි ಏನಗೆ ಜುವಾನ್ ದೌರುಗ ಅದಿ ತಿವನ್ಗೆ ಹಯಾತುಗ ದುನಿಯೆಗ ಒಳೆಂ ಬ್ಯಾವರ್ ದೋಸ್ಸೆ ಬೂಟ್ಟೆ ತಿಬಣ್ಣ ಮೀಯಕ ಎಂದೆಗೆನ್ ದರೆಂ ಹೋದ ಬೆದಬ್ಬಾರ ಕಂತೆತ್ತೆಗೆ ಬೂಟ್ಟೆ ತಿಬಣ್ಣ ಅದಿ ಮೆಮುರು ವಿಹಾರೆ ತಿರಿಸಾರೆ ತಿಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾವರ್ ಕಂತಕ್ಕುರಂಗೆ ಬೂಟ್ಟೆ ತಿಬಣ್ಣ ಅದಿ ಕೇವಾ ಮಿನಿಮುನಿ ತಿಬಣ್ಣ ಡಿಗ್ರಿ ಹದ ಮಿನಿಮುನಿ ಬ್ಯಾವರ್ ಕಂತೆತ್ತೆಗೆ ಏನ ಹೊರೆ ಏನ ದುನಿಯನ್ ದಾನ್ ಜಿಹಿದಾನ ವಾಹಕೆ ಏನ ಗಬೂಲ್ ಕುರಾಕಸ್ ಬೇರೆ ಮೆನ್ನು ಏನ ಎಂಗೆ ದುನಿಯನ್ ದಾನಕ ಎಕವು ಮರುವ ವಾಹಕಯ ಕಬ್ಬಳುಗ ವಾಹಕಯ ನರಕ್ಯಾಗ ವಾಹಕಯ ಮಹ್ಶರ್ ವಾಹಕಯ ಏನ ಗಯಾವ ವಾಹಕನ ಅಡುವಾಹಕ ಕಿವೆಗೆಂದು ಏನ ಬ್ಯಾವರ್ ಕಂತಕ್ಕುರಂಗೆ ಬೂರಿ ಮರುವಂಗೆ ಕುರಿಗ ಬ್ಯಾವರ್ ಉಮ್ಮೀತಂಗೆ ಏನ ಬೂರೇನ್ಗೆ ಜುವಾನ್ದರುಗ ಹಾಸಿರು ಕುರಂ ಬೇಣುವ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಅರ ನಮಾದುಗ ತಕ್ವಾವರಿವೆ ದೀಂವೆರಿವೆ ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಜಿಕುರುಕೊ ದೀನಿ ಕಂಕಮ ಇಸ್ಕನ್ ದೇಶೆ ಬುಡಿಮ ಜುವಾನ್ದರುಗ ಯವಾಹತಂಗೆ ಹಾ ಬೇನ್ ಮೆನ್ನು ಎಕಿವೆಗೆಂದು ತಿ ಅದಿ ಮಾ ಫಹುಕ ಕಮೆನ್ನೋಗೆ ತಿವಣ್ಣ ಮೆಂಗ ಅದಿ ಮಿಜುವಾನ್ ಕೊಮ್ಗೆ ದೌರುಗ ನಿಕಂ ಮಜಾಕು ಸಕರಾಜ್ಜ ಅದಿ ಬ್ಯಾವರ್ ವಗುತು ಎಬೋತೆ ಹೆಮ ಎ ಲಜ್ಜತ ಎ ಆರಾಮುಗ ತಿಮಮ್ಮೆ ವಗುತು ಹೇದ ಕುರಂ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಏಕಂ ಹಾಸಿನ ಕುರಂ ವಗುತು ಹೆದ್ದೇಶೆ ಮಿ ಮುಟ್ಟ ಅಣದ್ದು ನುವೆಂ ಹೇಲಾ ಏನೆ ಹುರಿಯ ಉಮ್ಮೀದೆಗೆ ಏನಗೆ ಸಿಗುಂಡಿ ಗುಟ್ಟ ಎಕ್ಕಲ ಗಸ್ಸಿಂದ ಮೀಹಾ ಗಸ್ಸಿಂದಾಗೆ ಫೆಂದಿ ಗಸ್ತಕ ಎಚ್ಚಿ ಹದ್ದ ಏಗ ಮೇವಾ ಅಳಾಗೆ ಮಾದಮ ಏಗ ಮೇವಾ ಕಂಡಾಗೆ ಮಿಕ್ಕಾಗೆ ಮುಸ್ಸಂದಿವಾ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಹೆಂದುಲು ಹೇದಾರುಗ ಏನ ಗಸ್ಸೆಕ್ಕು ಮುಡಿ ದಂಡ ಎಕ್ಕು ಹನಾಕು ದಾಹೆ ಎ ಜುವಾಂಕೊಮಗೆ ದೌರುಗ ಎ ದುಹಾಕುಸ್ ಮೌಳಿಕಮೆ ನಾನ್ನಾನೆ ಕಮಕ್ ಏನ ವಿಸ್ತಾಗೆ ಹುಟ್ಟ ಅಣೆದ್ದುವ ಮುಳಿ ಹುರಿಹ ಎಚ್ಚೆ ಫೆನಬ್ಬಿಗೆ ದಾರುಗ ಹುಸ್ಸತ ದುನಿಯೆಗೆ ಏನ ನಿಕುಮೆಗೆಂದಡಿ ಮೀ ದುನಿಯೆಗೆ ಹಯಾತ್ كأن لم تغن بالأمس إيجا إتاغا إبسيتش نفده إيجا أولون كيت زوارم تو ألغمنا وكيلن بوسا ඒනාගේ සිකුණීග ඒනගේ විශ්තුමුක එත දුවහක දුනියේග උලේනකමග උම්මීදුත් එම ජුවාන්කම දවරක බේර මෙන්නුවේ ඒ ජුවාන්කමගේ ලස්සතා ජුවාන්කම් ඉන්සානෙක් මේ කියාදේ වියානුදා කන්තත්තක මිකංක දූකොල්ලාව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නමාදුක zikruක දුආක දීන්වරි හයාතෙන් කොළමග වාහකයි එහා පොඩ බය ජුවානු අඩුහා ඉබ්බ වාහකේන එන බේනුමනි ඒ ලස්සතුගා දෙමිහුන්නගේ හෙන්නවස් දුනියෙන් එන නිකුමගෙන් දානී ಹುಸ್ಅತ ದಂಡು ಹೆದ್ದಿಮೀಹಾ ದಂಡುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಗೋವಾಮೆನ್ ನುಕಂಡ ಕುರಿಹಾ ಎಚ್ಚಿ ದೂಕೊಲ್ಲಾಪ ದಂಡು ನಿಕುಮೆಗ ಅಣ್ಣಜ್ಜೆ ಪದೈನ್ ಎ ಜುವಾಂಕೊಮ್ಗೆ ದೌರುಗ ಹೇವಗೊತುಗ ಏನ ಎ ದೌರು ಗೋವಾಂಕೊಂ ಹೇವ ಅಮಲು ಏನ ನುಹೋದಾಫಿಕಮ ಗೋವಾನಮ ಹಮ ಏನಾವೆಸ್ಮಿ ಹಯಾತು ನಿಕುಮೆಗೆನ್ ದಾನಿ ಹುಸ್ಅತ ಕೀತು ಕುರಾನುಗ ದುನಿಯೆಗ ಹಯಾತ್ ಮಿಸಾಲ್ ಜಸ್ಸಾಫಾನಿ ಎಫದೈನ್ ಅಲ್ ಕೌಮ್ಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ಫಸ್ವನ ಆಯತು ಸೌಮಿ ಮಿಸಾಲ್ ಬಯಾನ್ ಕುರಾಫಾನಿ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا تبامهم كليك فان ابامهم مثال جسوا بيان کو دباشه دنیا کا حیات کے مثال کی کما ان انزلناه من السماء ودم الله باوانے میں فینک کی مثال افنگ اسکینا تمونی فاختلط به نبات الارض بيموگ اٹرا گواما ایتی گلنیما انک گسفڑاگ میہدے فاصبح هشيما تذروه الرياح يفهغا ಅಣೆದ್ದುವ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ಫದೆಯಿಂ ವಯಾ ಬುರಾಗಂದ ಎಚ್ಚೀತಕ್ಕೆ ಫದೆಗೆ ಹೊರಿಯ ಗಸ್ಗಾಗೆ ಇವೆಗೆಂದೆ
ekama insana ummid kuri ehennenu insana ummid kuri e niyumatuga e lazzatuga e reetikamuga duniyega e fonikamuga ena diriwole ehennames e huriha ecche bahattava ena daan jeheni daan jeheruga hifagen daane ebbes echen eenatuga nek ei ena nek marwanakama ke ebbes samala ko hemme kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut kum nafse bes marugara hadekene wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah tibamihun ge amarto ge jazaa furihme deenikan kashori qiyamat duwe faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz narakan salamek kuravi suwaruge wanmugo nasib libejje miha wa kashwaruge ena kamiyab wecche efo dem bayan kure kiget wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur kehiveri kamuge waguti ufaladde tanekkamuga menuwi duniyege haya nuwe kehiveri kamuge waguti ufaladde tanekkamuga menuwi duniyege haya nuwe duniyege mudala lazzata arama mi huriha che insana libuni me duniye miha dahita nuwe duniyege abadu ule kon e kehiveri kamuga ena jehijjikamuga wanama eisam kashigen ei waguti ufale duniya kitem me tanawas kitem mussenje vies kitem bar mudalaka faasa libunas duniyege huriha arama kiwes waguti ech adi mudalla faasa ki faharigga ves ena ya jeng hore musibataku ena effara korachus duniyege hayatuga ena bod lahattana eches eme kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala مكة بدت مشركون كافر واه بيان قرافني يحسب أن ماله أخلده أين هي كورينا مدا أبدو إلى دنيا كلا حتى وانا تشكم مانه كي مدا لكي دنيا كأين أبدو بحتى وانا تشك أين نو حياتك ميدن نبيهن هوا دواه كيروراك إرواري ما يدوه كورم هو رباور كنتت كأين أمير كوري بس أنا كهوا حبير من دوركين حبير من مسلم كنتني أروم من دنيا حياة بسام فدين نمكندان الزمر كتيريس الزمر إكابي سنة الله سبحانه وتعالى مثال بيان قرآني ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما مثال كيسم كوري مثال أقول بيان قرآن مثال بيان قرآني Allah subhanahu wa ta'ala udum fembawa labwa fem fonubwa fenuge kortaka efen as guli efuga thumma yukhriju bihi zar'an efenun dandu gowan edi mukhtalifan alwanuhu eki kulakulage mewataka mamela me ala thumma yahiju fatarahu musfarra efuga e huriha ecche mila modive halako fanawe gos रीदू कुले मुशी कुले एक्को बदल वेगंत आलगोन में गस्सिंदागेम फेंदी हद्दा एगहोगा मेवा आलानक मट अनेद्दु अन्नरुगा हिकिफ एवस्टिंदेंगे अला को एल्लारन जीव तमे गोत आलगोन में इंसानु मस्मणी निकन रगला निकन सिह सलामतु निकम वर्गतु को हशिगन गुणवंत मुट्टा हम दिमावा एम्मे हादिसायकुं दिमावा एम्मे कमकुं मीहा गुणवने बस एक्कोद्दनी मीहा इलिफेरोलम बस गेल्लिगेन दनी मीहा दुनियेगा हरकान नुकुरे मेह कसवनी मीहा मरुवेगे फणावेगे दनी एकल गस मरुवा फदेइन दंडु मरुवा फदेइन इंसान दुनिया इन्जुप्पेगेन दनी मी दुनियेगा हयात एह लोबे इज्जति रखों लोबे इज्जति रिजवानो कीत कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए बयान कुरा फदेइन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया تبامهم فارق جابس دنيا حياة تبامهم كهيوري يكون ندش ألقوا من يروس سكديجا دلما تديا يروس سكديجا يروس سير بدهات تقوليما فده ور ريت منظر إما منت كتيرجا إكي كلوكلا إكي واتفالي كي منظر بدلوه ميها منظر توجا آسوف وفهوتا فنورك بيسك منت كتيرجا دالا إكو وباغوس كانوا أندري بدلوه في دنيا حياة هم حياة حقيقة إنسان أبجيدنا حياتك أستو حقيقي فعادة لبيغنا نقول إنسان أبجيدن زوانكم بدوركي هيوكم بس إم رغل قطبا
emme furihem gotuga kurweena zamage embeng Allah subhanahu wa ta'ala duniyega insanaage levfawa ekiyeke garizaatan effara koffa Allah subhanahu wa ta'ala ge maga zuwanunge tereng anna mihun mahsharuge maidanuge be semihun khassa kurbani hembe ei zuwankamuge dawraki tafaatu ihsasta tafaatu fikurtan insanaage tereng embure dawre embima ei ihsastaka nohelli duniyege insaanuge tereng eena heyokamuge maga emmeha miistakuge tereng fureenige miskitaka as namadukun heyokon uluniti qiyamah mahsharuge maadanuge huriha insaanuge tereng Allah subhanahu wa ta'ala izwana eba furana wafa eba nangawa khassa kurba sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu habbayakan Allah arshige hiyawaykan debbe ekalaga arshige hiyawaykan nun ebbe siyawaykan menuwadu ege terega hadis kurbi wa shabun nasha fi ibadati Allah azza wa jalla Allah alakum kurumuga bodu izwanek shakkennek izwana Allah alakum kurumuga bodu munge ai e mujtama terega ena fada ehen zuwanu wiyanuda kantattoga uleniko emihunna durwege iskittaka heyokomang as ehuri barang heyokan enage sikundiga enage vistumga hurima ehmim Allah subhanahu wa ta'ala bas qiyamat do e heyokamuge terein emmeha mistagun tereng e zuwana ekalaga arshige hiyawa hikama labo wa shabun nasha fi ibadati Allah azza wa jalla Allah alakon kurmuga bodu zuwanek e hayatuge muhimmu kamattaka qiyamat do e dawra begotu khassa ko suwal kurve la tazulu qadama abdin yawm al qiyamati hatta yusala an arba qiyamat do mihaga fa hurtanun kahanu lewene hatarukama amad suwal nukurane segitere es suwale kobat wa an shababihi fima ablah enage zuwan dawr heda kuri kinat e zuwan dawruge khassa kamattaka hegotuga e zuwan dawr heda kurima Allah arshige hiyawa kan debwani e zuwan dawruge khassa kamattaka mihage mulig umura begotun suwal kurayfa an umrihi fima afnahu ena umru fana kuri gotaka amad suwal kurababa wa an shababihi fima ablah enage zuwan dawr heda kuri kike to kongotakto suwal kurwen ei umuru geterege himene bay zuwan dawr kis ekam umura begotun amugo suwal kurayfa zuwan dawra begotun khassa ko suwal kurweni ham hagigatuga wese dawru ge beenum hegotuga ifu muhimmat ei miha duniyen gos mushkulene gos tengena gabar derve gos ten duniyega anengem balafiya ma bodu qur'an comment neti fuhiwa dossama miskitan ara inmobure ma e dohoga miskitan erum goswa genno skolema khassakum adi miskita dolwanje nei duniyega ayatu fawkoladiya mehennames evver ma hekom bodu dotto enage visnuma fikura khiyaluga neggani kankam huri dossore hurihacce dukolla miskitan ere mihage qurbani ma warugada muskuliwa duhuga gabar derwa duhuga enage eterege ebbeskara nobakame ge vistumenne duhuga hekomuga as eborum obure ehuriha baraka ekko enage mujtamoga ena nobakankum gendangule ekurinna ehuriha men dukofa Allahu magan azwana ma hibbarugada ma bodu qurbani ege ederi nobat izzeteri ahum duniyek hayataki hama mifada echchek algon men fisari ummeduga fisari riti manzarege ummeduga fisari mir mewa egge fisari riti echchege fisari riti malegge ummeduga algon men tibba hama kulliyeka egas maru molwege hingaadane algon men hayatuge tebbaru kantattegen hasilu kurumuga ummeduga rangalumuge ummeduga tawbawumuge ummeduga fahun namaz kurumuge ummeduga tibba madama algon men akhiratuge hayatan irwarafaane algon me ekuri ummidum ebbeskamen hasil nube buddhi wariyaki enaga hayatuge kommeduwa kiwes enaga hayatuge fahudos kamuga vedanako balagen hekomuga demihun namiha hada wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh